perjalanan menuju mau ngaliwat ya di Wahangan, suasana di pedesaan. Jadi begitu guys jalan yang berkelok-kelok kita menuju sungai. Jadi begitu guys. Lagi apa guys? Ngeliwat guys. Asik. Aduh, ngeliwat ya sama Menga. Ngeliwat guys. Dananya di kidul guys. Aduh, guys. Oh, guys. Guys, menuju mirun sana, guys. Halo guys. Asik, so guys. Hey guys. Guys, lagi apa guys? Hai guys. Kenaon guys? Lagi cuci amparan plastik spesialis. Anjir, bagus. Mau apa nih kita? Mau apa nih kita di sini? Makan-makan besar lah. Makan besar ya? Sama ikan-ikan seperti boboso kalau di itu mah. Di mana, guys? Di Malaysia mah. Oh ya, siap, bagus. Ya. Saya Aduh. udah lama sih kepalanya. Botak? Sakit. Aduh, si guys. Ya. Aduh, guys, di mana ini, guys? Ini kalau nggak salah di wilayah Mekarsari. Oh, indah banget ya, guys ya? Indah lah. Aduh, Tepungan namanya Curug Cimega. Oh, gitu. Yang ikan sidatnya hampir setengah kintal ada di dalam. Oh, ada di dalam. Emang nggak berani tangkap sih, takut digigit. Oh, takut ya? Iya, terlalu besar. Besar, guys. Kalau Jadi begitu, guys. Asik juga, guys. Coba mana ikannya dikeluarin, guys. oh belum dikeluarin. Guys, mana ikan hasil tangkapannya, guys? Inilah. Coba lihat, guys. Waduh, banyak, guys. Banyak nih. Waduh. Kecil-kecil nih makanya besar-besaran kita. Boleh, guys, boleh. Coba, guys. Mana hasil tampakannya, guys? Inilah, Aduh, sebesar banyak ini ya. kan. Ada Menga. Ikan emang ini bergizi. Aduh. Oh, coba lihat. Banyak ya? Iya, kita kan dari pagi carinya tadi. Waduh, keren. Jadi udah kayak Ini kenyang. Menga, boboso ya. Iya, memang. Ada udang ya. Aduh, udang di balik batu. Memasak ikan ala Mang Ade ya. Chef Nah, Arnold. Chef Arnold. Jadi namanya bumbu ikan kelawak picung. Nah, gimana guys rasanya guys? Ayo guys, diuak-uak dulu guys. Gimana guys rasanya guys? Aduh, ikan apa aja guys di sini guys?
Wih, mantap, ada ikan menga. Lah. Asar gerak. Kumaha guys, rasana guys? Seger. Hah? Seger. Aduh. Belum bisaan orang mulai masak-masak ya. Duh, Chef Ade, mantap euy. Masak orang.